Ia o le ua anga mai fo i tātou ofisa ia ma tātou wa o University wa o Pasifika ia la fua fa la wilo nisi o vaenga. Ia patalo fatu i lo fionga nei tai au ma lo le sei fo manuia. Good morning. Good morning, talo fala o fionga lua ia papena fo ia le ofisa mamalu le tai au fo le alofa malanga le tua. Aso mua. Sa o sol. Aso mua ne iu lai utato ia iso. Sa lupi fa ia se. Sa lupi fa se ka per via. O ma yo lo ma sole lo malo se ni kai au so. Le alofa o le li. Sa malo fa ftai. Ia Don't you never know so no ini so vaenga tato universite ma tapenanga le semester no lu ni tau sanga. Yeah, fa tai tele lava lu mon ma no neta fa pena fo ipulenga le 685 radio and production mo le talia ina lava mato mai fai mato fa la wilo ia on fa la wilo masani lava pe ana masani fo tato le tio fa salau yo mai ai vai tuanga o mai fai lo at fo ia va no lo mo le universite Pacifica saute wa tulanga ia nisi o tato Malo tato atunu la totele o sila fio University Pacifica Saute University Samoa ele se University Fiti o University Samoa sfululua ia atunu la toteana io Samoa fo ele le shareholder tele o le universite o le vaituanga lona lua o tausanga e amatalia le solua tasi o iulai le o taso le aso mua lona uina toe lua sfulu aso toe maybe toe sulima na ia so fai o mafaufaunga ia no fa aso lua toe la ia au le aso lua tasi o iulai amatalia ia onga o le vaituanga lona lua o te sala fo rest talanga o alo am whanau ia sa onga le vaituanga mua la alato se sila fia lava e o alato ia rest tala i le se laina le tau tu se laina la wa ia vaenga i lungo o penga ta whailangi e rest tala e alato ia au i lato mo le taimi mua ne ia leo lo avanoa e mwhaina whai lunga online ai ma fai foi na sua to tele anisi o matua malum whanau e fia si la le pepa although vai taimine o move anga ile online ale ia tato fia tato ia fa nga le pepa fai tau lo tina fai tau lo toma fai tau mo oi ren me fia fai sidi mai ia manai polo fone o masa viri fora como vai fazer kalangoso ia ia no ta inga o matua ina ia fa o wina ia o onga ia alela sa no aso peri wa tulanga le tauna ia lava le tau sanga fa vai le University Pacifica Saute wa tulang foi le tato se fa peana tato papa ngala lo ia tau sanga fa vai ai foi tau sanga fa vai le University Pacifica Saute ia le la sa no aso ia peri neta ia malo fa lo ala no. Thank you, G. Good morning, everybody, and happy 1st of July. So the University of South Pacific Foundation year, we also have registrations are now open. First day of classes are 21st of July. Okay. If you did sit Sasalasi last year and you did have a break this year, you're more than welcome to register for our foundation program. We have an awesome foundation program. To be able to enter into the foundation program, the requirements are your Sasalasi results, English, and Best 3, and the total has to be 200 and above. Okay. However, if you haven't reached the 200 and above, we also have the preliminary year. Preliminary is equivalent to year 12 in high school. If your results weren't so successful, you're more than welcome to enter into our preliminary year. So these are some options and pathways that we provide to all students. If your results weren't so successful, don't just stay home, be proactive, reach out to us, come and see us, and we'll be able to provide you a course and a program for you. Is there any fee that's just for our registration? There's no registration fee whatsoever. Okay. The only fee you have to pay is your school fee, but that's in a few months' time when the due date for the school fees are due. Malo faftai ole vaenga le peta e fionga nei tai au fo nei whanau ia le o au sia maka hoina i le tuenga ia whatau al maro sa la siva wa pena pena tau whapura lai titi ole sau no peri o le afia o tongi au sia lava le o tamai titi pe afia mana o whaile tau sanga whawai o le lua selau tongi inglisi mo pepa manisi o mta o se tolu mo walunga ai au sia mapasi uma le wha lea a whapele sa
po e foi se si tu langa wala ina le mafai on au si alum whanau ia tongi pe wata whao fo e tele na mafuli anga i ta alunga na tau sanga o TikTok ma TikTok ai ai lo ia leva no mfai on al WhatsApp o i si alum whanau tasi pe pon fa le tonu pa wala na pe pa te lo te avele matsopo kalame le preliminary po se o te unga whatse ta inga whaingofia ana la tala sa mau tau sanga sifululua. So sa lera ela tau repeat lo tau sanga sifululua o le USB. Ai te tonu si umanga wha universite. Mana ia. Wa o telea o te iloa o le telea o kolisima o lunga. Le o te mana o mia sama repeat ia. Sawa. Au USB la o le avanoa le second chance. Mo along whanau. Fale tonu fo over for tsa fao ya watu avel pepale tsa sin fale tonu ma tau ama samata le tsa sang fa vai awai mane fo ia le anga ia tu fa wa le pepa fale tonu le ma experience ai le olanga fa university wa esel kolis ese fo le olanga fa university ma nga fa pena ma na ia tele ole tato dangal motel sala fai la tu langa e tu sa tato ni polo mo sala fai fa tino le stala ma tu fa tato leo le mea le mo polu me fanai le mo ato sa fai va so le sa matoanga ia so e asia i kolisima o lunga sa la fai mana ia ir felo inga mana yulua ongo o so yulua onga i fa mesen ma malu o lau mua tai tasi la fo lau fa ai lo e fo tu langa na Vanga foi lá ia le tau sang sfululu e mana o fai tau sang fa vai sala fai e ma fai ona apply terminator atia le lo application form le mato la le salunga ona fa atali le se mail results ma pa wala lo me fai pa mail results ngalo results ala we mai se o pepa mo fa mo ngai o salunga e mato la salunga le fionga ali sone tonu mai pea o ia le o fale tau mau le lo va ia tato la lai o i savai ia o se tasi fo io tamali i wa lolon tau tua fo i tonu o onga ia o la tau umalavo i ni fesili i sala fai ia sua le ai na au tafo al fartusi al malo lo ia la USB ia mo so fesili la vala ma fai ana tali li sone ina tato la na sala fai malo va tai perite se di fingi wana era na sala longa. Just to quickly add on for our students that are living in Savai, there's no need to travel over. If you are interested, we have an amazing team at the USB Savai Center, Lisone, just in front of the LTA. Go and see him. Take your parents with you. He'll be able to answer all your questions, set you up for semester 2, or even if you're a high school student and looking to enroll next year, this is the time to be proactive and start looking at your options. Yeah, no need to travel over. Everything is exactly the same at USB Alafua Samoa campus as well as USB Talanoaga Center. Ola, to fisa fai o nei tatou walo teimine o la ua o ngā tatou wa o ngai Savai. So teimine o sili atu mai fast food alum whanau. Mesa iebe na te tolu te sofa au tele au. No ta inga o matua ina ia te lese taimi lato te mafuta i pia mana i lo lato walu. Ai le malanga mai sala fai o ine upolu. Pe oso ia sautanga tamai Savai nei a o le sale ai sa ku so o ka kale la palasi u mai fe wala inga le la ngo foi a sa ngo foi lo nga ko polo nga anti fa nga wa ka makinga ngo me sa vai ko ai le o ma na ya le wa o fai la vertato na ngai i sala fai o e ni si vai ga lo te fia fa la no ino tato sai lo mo le no no fia to e fon fa pia to sa nga peri o le se meta mo mai mau e ne polo le me o malo o polo lo sala fai ele ngata lava la tato po kala me tau sang fa vai ma le year 12 alo ye fo ye tato fa ilonga sele fa yona apala tau sanga toa ye la to lo ngalulue le foi la sau tu tato nupifa yo le tsai mi ane va tu songi pili walo limas o le fa mama avenga universitele o ye o uma limas full pasene ia tau pili o mo Samoa ia male anga ia mata tau sanga nei ma anga ia to lumana o fa mama avenga na mo ali University Pacific sa te mo Samoa i sulango na pili uma a fa pela sa fa so postgrad ile e fa pe afeta la sa ye no fa ile tu le lima se la fa te inga fa ngo fie final yo tsai mi ane a ma ol ma los pena foi lo sung
tonga. Ma sofi whaioli po whea o iai. Whaatanga o le pule na o latu e whaisa o pepo o latu. Yo, i lea sa o fia lau. O vai atu nei lau sungar whaiao. E whamea no whewheo tia latu lea. O la kila te lo toi whaia o ngai uwa aia. Le stalanga mea na. O ia malo whaftai. O fisosoani wele le pili a onga mama no wele skorsipi. Lan whaatino ngau tātou nanga ia. Yep. So we do have installment plans. Okay. So definitely, this is a popular option. Installment plans, you sign up for it, you pay 50% in the beginning, and the rest of the semester you can just keep paying off. Okay. We do have a few scholarship opportunities that are coming up. We'll be posting them onto our Facebook page. So it's very important to like and share and follow our USP Samoa Campus Facebook page. We update it regularly with all the events that are happening here in our Samoa campus as well as our Svai Center. Malo whawhatai. Sisi vaenga te whia? O le paua mera whamanatu, taimi neo tātou, le umale o la o ina, whawau lea onga, a wole vave whai a inga, o te, a wole nau te le kola, bo ia mānaia e whamuamua lea onga, ia vai le nupi whale a sau whafo, a masantong e pile tamaiti e le whaonga aina, pa le tau. La sau lui tau lau sunga nei tai au i la tau foi le ua umina na nofo me le aonga. Ia sa la ua whaile fatu ai ngatau si. Pa o lau wha fonga me wha longo mai. La ua toi luina ia e toi fia sau le aonga. La sau lui tau. Le ia se mea la tau fia i oi te toi sau e whaawau lea aonga. O le matu o le manasu tau ave a lea ia whaawawina. Po whea lava whale aonga a ia whaawawina lea o leola o oina. Ia malisi vaenga na o tele au tātou pe manatu lo matua loa whape ia miske ka mai le ai lo e matou mature students life ave la so fa lo ia na se sila tu fo ia ma malo le snu le matou fa ngole na o masnele sa fa o mai ia le sa ave fa komsina leo sa lan fa lo ia o ma mai fa komsina ia sa to ave na pepa ia la wonga luene la le official attorney general ele ia se na se fa musaino oea o oea po le afo nau matu tu ina tu e te ile aonga ai le nau o te aonga ia na tu pe atongi le vai ai ele ia se tau fia ia le ola le soifua ola o ina tangata malo fa ftai ia e se vai fai lu tse so no ele fa ma tato temi. Just really quickly, important dates. School starts on the 21st of July. So that's in 21 days. So please get in your registrations now. Come and talk to us. There's no harm in visiting us at our Samoa campus, or if you're in Savai, stopping by our Talanoaga Center. We're more than happy to assist you if you have any questions to register for this semester, or even if you have any questions looking to register for next year's semester 1, 2026. Do come in and do see us. We're more than happy to guide you and provide you with some academic advice. Malo whaftai. Ia, mana tōna o le whai o mai a maratatou teimi le wa whatonu le valu. Ai po le le tele o matou tala. Ma le nau watu a le tātou ofisa. Ia ma le tātou wa onga a le Universitea o Pasifika ia le fua. Ai a le o wina lo tangata malo mafau malo lo to te tui lunga. Whaatino lau restare le whatau no wina. Ai le maula mano amu ia tātou. Maua nea mano pe wa e matua to fia lau whanau lai maula mano to ia onga. Pe a fua tu ia so ne tātou tua na umalole a onga o le ngofonga ngai ri ko yo sia onga nei taimi le maua le mano e tia ngai tau luga le tātou fata no nei tai wa fata tele lava i lo fionga ia male su mai fo i fa la uroni si vai nga tau tele mo le tonu.